Tal flava malo de soifu si mai lo fa fonga I telefou ale radio Samoa mai Australia. E si dia male onu sa lau a onga ma pisinisi no fuanga lo fa tutu ne ye le fa Alfred wa tapu dia umai le soi le tu isau te sa o Queensland ma le tu I matu ni Samoa lese. O le afa lea o Alfred o lo ye pe I le baanga lua o le fa tu ngana le malosi o fa ma wo fa do mai wo fu le aso ta au fa so lo atu le fa I unga le vayaso le a afia ia pitonu ura pta ia I timunga mamafa ma le lama tianga o lolonga fa fosei. O ta alonga maisi fuafuanga sa whaturanga e whaia idea wha I tu le wha I unga le vaiaso wa le taunu uma. Wala pta ia le atunu ia wha I tu ia ta aturi mata ia pea ni pote le taro le tau ma ia sound uni ia fianga o le whalea e wha pea e ese mai isi a whataruai I le tu ua se e anga ia tu iai. O whai ngā malanga fo I wa wha lea o ngai na nisi a wa whautu eina le au whemalanga I ia siaki pea I company wa anele ma malai wa anele fo I mo wha mauninga. Wala tarata lawa ina taunu le wha moe o stadia le mata upo e wha tatau I wa amauru New Kiria ina wa amata ngā ruenga I le Academy po le no fuanga e toleni I tangata e whausia wa amauru ia I te tono au stadia I saute. O le ano fuanga e whasarau varu 10 miliona le tau ma ua whamatalaina o le maaturi manu leo le rumanai o le tunu I le tūranga o unanga whaapea tau waa I lalo le whainga whaapaanga le August. O fola le a sauni ai I lato o le a o ina I le ano fuanga I ngā ruenga saunga le mu ma mawhaiuna whaatuma winai I a ngā ruenga I le soi fuanga. Pai mai o se tasi leo fuanga o pito tele ua whaia le malo pei ona sauno I le sui pare mia mara minister o puipuinga o Richard Miles. E wina wa ta ue le ripote le sa iria mai o whaia o ngā mōlea no fuanga a toa fwoi ma mea whai ngā ruenga e whao ngā e whaia iwa a mauru New Kiria o le a vea maru I tau. Ai whai mai le malo o le a sa iria tu fwoi I atunu I whafo atu mo I la tau I eile to mai I a o tau winai tangata anu o au se tādia I rea si rafia. O le whai unga le rua wherua spulvaru o fuafua e wha mai ai le whausiaina o le anu fuanga. O lo whataita ina ia nisi o le au ata mamai I tūranga tau tong fitinga, se tasi o tau mawhainga e tau fia I le whaafitauri ua mātele ina adia e mai le teminei I le toa tele o tangata o le frozen shoulder po le whanongo ina o le ngase I le tau au. Whai mai le 9 News o lo sila nei fō mai I le tele o I tu ai ngā wha le tonu wha pēr ua ripoti atu e mai se rawa I le tu pāo ta mai tai. O le tūranga wa mātele na mai ta wina wa tau le mawhai una si I runga le lima ma wha mingo I o lava I sina ngā yo inga la I titi e pei o le wha mauruina o lava. Whai mai fō mai o a fianga o le tu ai ngā tūranga e tai pei o le arthritis. Ta ue le ripote o le toa tele a fia le mata upulea e o atu rawa I le ta I rua tau sanga o a fiai ai titi fo I tong fitinga o lo o awanoane. O whaero mai o le tui o whaingoa o le corticosteroid o le ama waise fesosoani e mai sei le teime whaarungo I naile ngase o le tau au mai titi ni ngā yoinga ma whaino whaatino. O lo whaia nei so e suenga I le mafuanga o le ti ngā o lo whaarungo ina e ma o whaero le ripote o nisi me o sira fia mai le so e suenga e whaapea o ala toto foam nerves o le tino o tupu whaataari o le tau au I le teime le whaarungo I naile ngase ma o I tonu lo tau la I tong fitinga e pe ona tau mawhaia nei. O le tong fitinga e whai mai I le mata ma e saunga le mūlawa e pe ona ta ua. O whai ai nei se whaataita inga e mai se se teime o lo vai ai pea e fō mai le whaatupula ia o le aitu ai ngā wha le tonu e mai se I la tau e a fia I le ngā senga se le suka. O lo mana amia leo sari I tala wau na o ni ospa inga na whai ai ni whale I Western Sydney leo lo sa idi ai wa lipotia na afiaina I tina mātutua e to orua, pe amarata I walu se furu tau sanga le mātutua. Whai mai le 7 News e talitonu na leo, le li lava le atasi wha upenga ina se nai fise I turou, na ulu whale wha amalosi ni whale se lima I Marylands, mai le bao le wha I le baveao ma le afo le ono le tau na le la, mai te tono le teimi leo lo tua iai, lona tau mawhai e wha o lima mātanga ni tina mātutua se to orua, e peo na taua. Whanga solo te mneiso e suenga reu no whanga umana fia, ma ro una ia fo tangata au mau ia no whanga ia whairoane, pe whamau ni o lātou whale sanga ia tu ia ia o spainga. O lo whamatalaina e tala vau rea li ilea, ma o lo su e pea e o mai le te minei. Tala murimuri, wa iei nei seisi whesoswani mō tangata au mau isini na walipotia, le mawhai nei ona vai o se fō mai mo nisi ngase le tinga ina,
whaongai au nanga I runga o penga ta wha ilangi au no ma se tutongi. Whai mai di pote o rea au nanga wa wha au whiai matangata e reitu isisifo o Sini, sau te isisifo o le Nepean and Blue Mountains, the Central Coast ma le Illawarra Shoalhaven, e pe ona fola le Ministara Soifua Mararoi na New South Wales o Ryan Park. I rea au nanga fou, o I lātou ta isfuru ono tau sanga masiri atu e au mau I Sini, e le to tau whaatari se ianga I le Emergency Department motong pitinga ini ngase e le tinga ina tele, e pe o le tale, fulu, Faiva, wha le tono le manawa, wha suati, manawa tata po nisi a fianga laiti, po mangeso le tino. Pai mai le minista o le nei whainga, o le a alo fia I le tau whaatari mo se fō mai wha le ainga, pe I le whare mai fōi, ai ma whaina wala au sa o le Health Direct, tasi walu se lau o lua, mai le walu le tai au le se furu le poi so se aso le vai aso, e tala noa I se tau si mai wa le si talaina, e feso soani le ngase. A whai e mana o mia pēo le a maua fo I le awanoa e feso ta iei ma fō mai, I lunga lava o le au nanga, mai le tutongia. O se vaenga o le fuafuanga le malo e wha mama iai le venga, I no fuanga e pei o Emergency Departments. Tala nara Radio Samoa mo le nei au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E le whaingofia le soifo I anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wai nei. Ai o te peraina e le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo so wabaroa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel Avia maua sosa Omega ka Ia manoi moa Omega ka Sagale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale suia le ngila wau le kio. A eva mai I le se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Y'all know the name. DJ.
mere kupungi. Whara tupu leo se mea o whaka I palimia ma le whongtalai rango koe moka. O le tulanga e whalongo le whongtalai I le tulanga o le palimia ma le whasolongo mai ngoka. O le palimia o te kai o le mota. Ili o le kai o le moka le whongtalai. O le kai o le moka. O le palimia. Whapenga ko ila le kai ni sao. E ngā lue whakasia le palimia le palimia ia I whangasolonga process. So skai ni fo e kule me palimia sao no. O le te tai o le mata so skai ni si sao no. Ka wai ale si me whaka. Wa fo o kaufi le el fonfklai le ia kau e palimia. O se me mawa ele o ai. O le ala ele lopo a me tupu na so tae. Pe o koe papai ko inisi pukamukaya. Ya. Te o toro tae au ai te fatu koe le la fole e avese ai le fofetalai. E lako wika o tau le la fole. O tae au lai mawalta. Ela no fe tae au mawalta. O le kaimine ia mako. Wale koe na le kua ruma le vaikas. Si an kaimine ku umai kuma vai lua ke ko kul vakasi ai o mange o wasas. E pe o lesa whaalangalanga mai la auri langalang mai o tau le lafo. Ia e pe o le tau mai tau atu le lafo lea ngai whunga vetalai e pe e whaamoe moe mai olo ma fia me ma la tau vaenga ia o tau. Ia e pe o le amatanga asa o ala tau mo whai mai o tau. E pe la o tau le wa king maker te mine. Ia ngate. E ka ke fefe. Ke fefe whenua au. Ia. E po ina fam taranga bukili. Ia. Lo keli. Ia. Pa Filipio fam karang bukili wa ea. E ma fai na fam pea o le wa ea tau wa e mai turanga le wa takia mai. E le whainale e le ola ko mea. E whakame e le ko whaike ma ia ko me poea. Malo. Ke kaku e pe api te ko mea. Ya, halo. Birthday, wat van de bouwen doen me, al even van mijn veterij. Bij Samoa, maar al te vaak. Wat zij jullie laten ooit, al ook al bijna. Al even zin ik bij jij zei aan mijn baan. Wat birthday, wat van de bouwen doen me, al even van mijn veterij. Bij Samoa. Why say you love oi, olo ko bana. All of the silly bay I say
see how Mississippi. Yeah.
nei o kasu tialo a wale sui ala ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Tavi tole mai lua spuluono minute ona tala ni tula lima. Ea, pa le le tautua fa i po le penga pa tua ya miriama la toa po mari mai Australia tala mai i mo ole la langi ian panga solo po le tato po klame po spulu minute te ai le lima ona so tai po le stasi sui mai le tautua le Henderson gas with Silvia Maro tato to know panga solo po le tato po klame si pa i lama le July fitu le fiapi ya po le oli le stofi pat piti o le tau lungo tato ngā nuenga ia o tato ngā atu poti pai unga neiva yaso le wa sono ia mati lua o lua ri maru luka ia o ona mkua maangai ia maru luka ia o maangai ia ke i roka moero i hofo ia ai pataro patu le pai mo runga tato o tunu i tupu mai e tula toa au pua le loa le loa maru si o tato o tunu Talofa lava, patalopo i au tala leo lo patuna pa o lieso stapa hau te ro neila langi atoa, ya wasa mo atai au, talofa lava, patalopo e tunu, malu le tunu, te tunu lo mau mai, pa ponga mau mai, le tautua le Radio Samoa su lima, iwa tolu mo talofa lava, ma non folau Samoa vi ilo tato watua, tato tapa i lungo pe amunga ngalo ea le tautua le Radio Samoa lana pole pa soifua patalopa po le auso tudio la to pa salanga o tina to pa pini ia pile more ri mo pelo to fia on sai tu linga o to pa salanga ma ve mai se lau fia tato fia lo ai ele matango fia o le tua o la na yalom pa nau sa pe ngai ma o ngole lea so ia pa malo pa tai malo fo ia to tamam tine te tonu na ua tau tarata noa, ta maa martina, pe lama no pai atu. Mantua se meo pa alua pesasi ai, ia lo maa pau, mai lea onga, o ni ngā tia, i lo ta maa martina, tala noa i ai, pa so i ai, te mau eri pia lea so so ai te roi lea onga, ia na eri pia lea ua, besi se tūlanga sa pa penana e le pia pa ia onga, e le pia i so tuangane, ia pa so i o mātua, e te maua e lo pia, ai sili ona e pesili le atua, tataro i le atua, alofa mai, ia mai pia ma le poto, ia te ore tama ma le tene, ia te ola matau, ia te ia, alofa atu mo o tau, unia pa nea fiafi, ia pa i tauri le tuspa ia, pe maua le amanoa, ia so ani ni nā, ia lo tau ngana, numere tasi, so i fua e tō mātua maora e te tō mea lofa le ri mō tātou le ngana ia tātou te māputai le aso ai whapalofa tēn maro le tanu whaponga mai ia mese lo tō talia ina o tautua le Radio Samoa so lima iwa tōru a mō tautua le Radio Samoa programa Gagaifo Faiva ia le po Gagaifo fo le la ne aso le stofi le aso no mati do lima ia suitu ranga pea te uso Fionga ia le a tau sabea El Harrington to fo me volan tautua le vai asfo ia to maputa voi pe ona elana tautua ia tatu tala nom tatu maputa ile ne fo I vai aso se pa I fo I ele asto nai ia pa tal pate la to lungo le penga twai langi pa tai tele lava amelia pa moana ma no lava le mai tonu sa penga yo to mga wenga me pa moana ma mainga ma la mua Wellington alo patu ia kai miro le alu lo sa mani anga ilunga le monga o ni mata e se le manga ia o le anga ilunga ko anga I mai lano ia onge ngaro le pai pa fanu baile na sekil nga paptai amosa mai merpone paptai tele lava e ma wato lo munia mai to ainga ia tro ma mau pena po ia mane to fai ia lo pat po I manisel maro tro ia o misiatu ale o sol come cho tu la e pale ngana kua kongi so le maka ki me wo ya pa wana fo tu anga o tatano tato mo tato malo samo tato mo per file mo le li im tato tatano per ma be mai se la pie se la le ya tani ane tu lo fa maoni e mana tu per tai tai malo
Samoa whawai papa o ne ngano e oe whawai le atua si o tātou malo tātou te mauai mea le lei mauai o mea tonu o le whamaoni ia maise o le tautua ina o le malo i tai o le malo ia le tua ngai ia mai latou umalawa ia maua le onsai o le whapanipane ia maise o le anganga tuatu i le atua ina ia whaia lona whingalo aua ia i latou aua ia i tātou ai tātou whaia le whingalo le atua ia malo lama po le malo le tunu o lo maputa atu ia tunu ma mau ia ma tātou lango pea ia awane se tai la ngona ia tupu ai po se ai tu i le atua marana whamasino a mi o tonu tātou te mau ale tali fie sai mo luma a lofa tene atu Samoa mai sepoi o tai o malo ka peneta sui tō pia ia mai sepoi le tua ngai tātou po i le aso tau toi whaponga e porosu si o tātou tunu ia o pātua pai toi a Marietta whaptektele lama Marietta mare haingari malo le eva mai manuia poi po panga nea fiafi Marietta pi mare hainga pena po e leaunga upu tō muli ia lo eva mai Perth mare hainga ia laua apa su tasi le tai au whaptektele lama leaunga upu tō muli mare hainga fitu mare apa i tu lai watu ai au kirani i o i Perth ai wakula ngei au kirangi sini fia tolu tu la sul lima bingu ke ia pole tolu ai tu la se va u kana le valea o tato i au kilani ia ma pe fa si mamao lo ngai ke le na con Australia ia ala kula ngai i sini anga i pe ia e o le lima kula se fa u kana ia e manuia tato vana vale tu no mamao ma to eva tu ia to nei ia lang te sia pe tato i familia sa mai lo tato tua ia matato fia vi in tai i lona lofa malona nga lei nga solo tato por clame musica se floi la to lungo le ala o fa nga ina telefoni ta ora non le mu le pasia mori tanga i le fa loi lungo le wala le se si lungo tu la fono ioe o ne ma wina tu per malo ona fa malo tato ma wala sala to se lau ia lima leva ya so fanga so to sila nga le mangana ave mano ya ona o e patamal ya patamal tato ole na ya e bakasi mai Semaya na iya, sema
fiai awa seua Pula vala fica Sama sasao Ela vai fornima Sensiva Lava oe La mena sama umani E uma e vama So e fiai awa seua Pula vala fica Sama sasao Ela vai fornima Talaplava o David Tua le nei ono e whaafonga mai pē le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Makua melele ia. O venengo. Kofa. E ai. Oi o simolo. Na bomba.
la waru ile supa ai le mafai la valo fai fai punga wa o fai e kwa ai fai ale nga wai ma kalu ai lo fia kenge ma fa fa lo ma ka le usukai kele oi sakala alo ma se me ai mu pa o se me a ese suma o si o fia poco fa sa pe ole pero moco e la va o se ti apolo fa kuma mai kwa ole coco para wa mi o fai so o ba o si o ka solo pe oi ole se lo ma o ma ka e mo mai e che pesto pepelo se suma ole pepelo o ma o la pepelo se suma ole pepelo sole famole molle awale popolle pau se fica alla kenge po ilolle mai lo li masa ka e vai le masinga fa ke ai lo wika fa fia ai awale pisa lue mai se mai ai ki finga sekia fia ben pa o mai ole musica eia sa ka u ni mamka sipa okeia se io se aso quel fa mangalo mai ita I'm sorry se sua wole pepelo o ma o la pepelo se sua wole pepelo se sua wole Se lo ngani ole pia bendi o se sunga wala male na pepelo wala ma ko le na pelo iba minute ona tsara ole tula lima tala pa ole penga pa to ya mirama la to po mare tanga so po le tato por clame tato no lo mrian mano tato no ya mese onisi to tau pe am ngan venga ma lo ngan lue pa le ne yaso ya meso la to wanga pe am ngan venga pa ma losi te mo lo pia pa vai ona no pa no noa pa tar pa tu asinsina to no mo te malao ta no fai a lo pa te la tu mo to ritano lama si le fia le di me uma lana pa mano longa e pa yatu mo lo to so I fu to lo ya wa tofi ai le li ngano no ai a lo pa te la tu la o to ta po ingo la o to ta lo me so la to lo ta to no la ngata lea la pengar venga to fia le tua mano pa tano mo ni nganga o ye mo lo ma lo fa tai o tu no mo tu no ta to bana I no fanga ta tonu left sitting here pa ma oni le lo fo le long sia ta to fam le sa ma me se lo to so I fu to lo tino sili le nganga ma tu mai foi tonu pa pe no po ma to au ma wa tonu ia te ro nei pe lo I pe ta sanga le wa o ni minute o na tanto tana to pa manatu la me tanto new cases o anga I mai perle covid le o fieto sanga wa no to fa ya ni stai mi fa ngalo tanto ya mai se la mo tai mi wa mo tanto le flu le pola sau le manu lu ya pa pe na lava o le pau tuanga lava pe ona mai so I fu mano lo ina la ngona lo wale ato tōre mano si ia o le awana tau no wia o le anu lava e ai lau family doctor mo mua le vai au te pole pe an pe atu tātou ipa pole ni tau mau o le anu to inga ngase ua mau ai au te manatu nai tu e sili anu pui ema tong pitia I lo le te iwa pane tonu ai tonu lo mauta mno lawa o le aisea o le pata mana o tātou ia le le lama le e la ngono lo le ato tore ma nosi ia tatia ni si mea au te patani se I otu le isi aso anu lo tai mea anu lo tai me mai le po mai ia o inana te mauti no ai a ratu po morko viti o le mtoa e fia wala uta umeu e morko viti a lo no po se limaso ia
o lo stai te mo ai o no aso to fai lau test na ia pe ukiria mai wa bana mana ia o taimi ia naile o por si pir mano tanto tu no taimi to a e le to e mo i to mana tu e tanto ai le to fia o ia tanto o pe po le lo se tu no o ai me se o tu no uma pe o tu la po ia po le fai o le ai on ta vale pe wa ai ia e te watu e ke fio sa i de ska vale o pe po le o le intangata le no o le intangata i tonu o le a pitonu o le pitonu e le temi na lockdown no i tātou o nisi muta po polea o na o tū langa wo ia ai whai e le tua me sili mōro tau soi fua mōro tātou ola e ui lama na umis taimi pe tasi lua tolu tau sanga lockdown no i tātou ai tātou maua me sili mai leri mo i lava e nisi ua whai langi po launga o na COVID ia tō mōna i o tātou ta māma tua o tira mātua tūlanga wapena ai na maua alo tātou while mō mara fia e whaatasi mai o le ngāng pa ia o le wela le toi whaamanatu pe ia i tātou umalama a wale patamala ai langona lo wale ato toa le manosi alu sao alo po mai te moa ina le fia ai latu ai na pe ale pulu ia a pa ile fa ile tu ile pulu fa ile tu ile pulu e wote pa longo fo nisi tana na sa ua i tu langa nisi tu langa e tani tonu ile atua ma e anu fo mai o me silina o te pa longo tana na le fa ile o le me le ia o le fo i o nai fo le fia kama mamafa a pe o lo mano sile ia le kai ho la ver covid e malo si on e pakane sale nengo pai mai pa per mi ale ngong pa ya ran men kupo i longo fa mo lunga nga ngai u fa formu ki sau ki al po a ko ngara fa mo lunga le fa longo e se maner fa longo mo sta ya fai la mo wa la ngono le atol mano si le la vai fa lo mai ia new cases i ya so vai so le anu lunga ya nisi po you ua mani liwai ia nor fata mana ai fa tai le tua le lava e mo tonu au kilani fa longo ma to ma pia i news ia me se po ua mata na le mai tonu mo tanga se ngase o to ye se poloka po le pe o aso ia e aru le kiu ka ke lako ka baba ai fo le fai o ki ona tanga tai fi o tu ilumum tu ranga pena e to e fo ia i se le i el po ma ya pa tai le tua te fai ala me seli ai e tanto sta ina le tua e le ole alofa me le tua ya tanto fa taringa tuli e le tu musu ma le nga pa ia o ma musika le tanto se atu tanto tala mai pa no mai ma o la langi te pena ina le fianga pa tua ya Miriama la na toa pomare. Oh, so I le lawa o fia mana tua le o tio te talia o fungala awa teu teu i
uanga Elena o ita uanga sala E te sona moe a ele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lauti ute alongo mai Dia usa atuai Apai ua o le lango Nata ua tuai ua o le alofa Patar fatu se whaapoponga o tala mai atunu e mamao ma tala le Pasifika le Radio Samoa. Momo atu mai Amerika, wa tu ina atu nei le lapta inga muli le presidente o Amerika o Donald Trump i le Hamas, ia whaasa o loto ane umaloa tangata sao latou abe whaapango tā mai Gaza i le temi nei. O se ngā yoinga ua whaia i le mai au ni nei i tū lātalo na whaamaonia mai le whale pae o loo whaia nei ni a latou whiutana inga ma le maenga leo le Hamas. Whai mai le poster Trump i lungo o Pengta Whailangi, e te tauna whaasa o loto umaloa i latou lo au whaapango tai le temi nei, ma toi whaafo i umane tino mariri o tangata na whasiotia le Hamas. Whai mai Trump o le aia whaamatu atu ia Israelu mea umalo o Yemana umia, e whaa umai loa le ngā ruenga lea i sa e tututonu, ma o ia lapta i fo i le Hamas, e le ise isi o latou o le ato e saunga le mupe a whai, e le whaia le mea ua whaia tuai. Lo whaataria le CNN se tari mai le Hamas i le mata upulea, a o lo ta ua fo i isi ripoti le CNN, se whaamataranga mai se sui o Israelu e whaapea, o lo o iloa i latou Israelu, o lo whaia tala noanga a Amerika ma le Hamas i le mata upulea, ma o lo taria se iunga. I Ukraine ma Amerika fo i lo ua whaabau peona iei i se tūlanga le mautonu, le lumana i le lango Amerika mo Ukraine, ina ua whaamaunia mai le whautua Amerika i mata uputau puipuinga o Mike Waltz, ua tau fia mō le temi nei, ia le whaasoa ina o whaamatalanga a Amerika ma Ukraine. O le presidente o Farani Emmanuel Macron, ua li putia le whaio sana whaamatalanga i whaatatau i se whonutanga, a tai o Amia Europa i Paris i le vaso nei, ma sana launga ua ta uai e te tauna sauni Farani, e anga i iluma e au noma se fesoasoani mai a Amerika. Whai mai Macron i le BBC, e fia tari tonu o au whaatasi i lātou ma Amerika peitai, e te tau lava no nofo sauni lātou ia, pe a whai e le o le tūlanga lea e iai. Na tau fia le toitu i nātou le fesoasoani tau militeria Amerika mo Ukraine i le amatanga o le vai esanei, i le mai o le whonutanga Trump and Zelensky le wharepaepae le vai esa taluai. E le mai loa lapo le ale umi o le tau finga le wa iei le whaasoaina o whaamatananga i le vā o atunu ui e lua. I saina, ua whairo mai e saina malapta i le malo tele o Amerika, o lātou ua sauni e tau so o seitu ai ngā tau ua whaasanga ia i lātou, ma o le tadi ane lea i whai ngā la fonga a Trump, e pei o na whaia nei i atunu te tele au fiatu ai masaina. Whai mai le taitai o saina o Xi Jinping, a whai o le tau o lo mana oi Amerika, pe tau o whawhata wa inga, po seisi rawa i to ai ngā taua, ua no whasauni saina e tau se i o i le whaiunga. O nisi i o whaamtaranga o pito malolosi e peo na ripotia ua whaia e saina whaasanga i a Trump, talo na toetura i mai le tofi, a ua whaia fo i a whaamtaranga, a o poto atu tai o atunu i Beijing, mo le National People's Congress, le whaia le temine i mai whaia i tausanga te tasi. Mai le Pasifika i Samoa, ua whaia ina le lafo le whaatuatuaina sa whaila i le palemene o le atunu i le vēsane i le whaipule o ngā ngai whamonga numero tolu, ina ua mai a le palota le palemene ne whaia i le so. O le toi usuia o le fono o le palemene pe o na tolo pōma ia i le vaiaso nei lava, na fola sia i loa le lafo lea ma whaatala noina le mauta, mai le mai o se teimi umi o whelafulafua inga, ma whaaringa o fina ngalo o sui a whaipule, na bala awa i loa le whongwhetalai o le mauta le whaia o le palota tau wala au, e winga i le lafo. O le unga sfuruiva whaipule na langolangoina le lafo,
tolu se fururua i le langolangoina o sui o le kapeneta whaopopo atu iai ma sui o le vanga whaopwhai a le HRPP ia ma le pasia i loa ma le lafo. Walo le palemene i sana malo longa mai to sui o le fono i le tai au a tai au. Tala muri mai le tukuki, o lo una ia nei e ka le sia i le tukuki le atunuu ia fola o se atunuu ke usiano i le mai au nei loane o se fale tapuai o le mosque o iai i Rarotonga. O whaafonga ina le komiti o whaingoa le Religious Organisation Special Select Committee fina ngalo whaadia i le mata upule nei ma ua fuafua o le aulato wasia lea fale tapuai. O le whinaunga na amatatu le Cook Islands Christian Church, ma o lato whaeroa i se suinga e whaia le whaavae, e te taua na amana i ai le atukuki o se atunu ke usiano. Whai mai le taitai o le tuangai le atukuki a Tina Brown, o le wholofolanga lea ua leo ngatasi ma le maenga ono whao le whaavae, le whaatanga i le saulotonga mō tapua inga. Ese whina ngalo whaadio le atunu i le mata upu, ma lo taria nei se isi la asanga i upu whai o le atunu, e tusa le mata upu e pe una whao le whale nei i le palemene. Ia o tala nana Radio Samoa, mō lau whaafonga mai atunu e mamau whaapena fo i mara Pasifika, ai mau fo i seisi a tātou whaapoponga i le aso a tai au i le temi lavare nei, manuia ngā ruenga o whenga iai, pasau foi. Nau paponga mano le tātou tano le tau lunga pai toa ia Miriama la toa po mari tātou tala mai i mo o la langi so pongo langa tau tua le aso a tai au sta venga lunga le wala mo si pien mano le tātou tano lai tu le lau papa nau si pien la tau hanga i mai o ia pno panga i tonu le lau papa e nei lava pe mani e o mana mai mo to malao pe la mo anga ia ti ai e pe la bon pau tua ino saunga le mo mo mia lava i tātou ta i mana mai lunga le wala a wala nati ia pe po ni sto langa e pa nia ya le lava tanga i mana mai i lumo le wala a wala anu ma ki kilo ko i pa o ke ngai ko ia ole na i ke oro ko mal pa o ke ya nai pa si lo mo le traffic my constellation driving ngai lunga le lau papa sa po i te min po la to ta piki o la to sa ia pe na nai slow mo le traffic mai na anga ia tu i pace water ia pa pena po danga tu years me road ta puna pasi atu ia lumo le mautanga se no so alu lunga la lau papa fai mali sa venga pe ken danga i on one road slow lava the traffic anga i lunga la lau papa o se mama i tfo anga i Victoria Park ma tau langa i lunga la lau papa tu langa la na o lo iai ia le lama le tu atu lau tanga i le lunga la e tsama le muai mama anga i au kina ni sipo mai Lincoln Road tanga i Henderson Mall ia ngai mai Glendale roundabout ia wakwai lunga i Great North Road ia pasi wai Community Cemetery anga i Lynn Mall ia mo po ia Avondale Great North Road Waterview Straight face slow traffic towards Punsevalia hanga i po i Western Spring ala kwai Great North Road i le city ia olena ia le lava tanga i lunga le wala ia mo vai po sanga le mo vai po tanga i mai Sandringham Road Dominion Road ia pe ke ngai mai po ina Hinton Avenue Stoddard Road anga i Moyoro ia te mo po Hillsborough anga le motorway Mingle Bridge longo winga ke anga i mlafa lele Manuka Road anga i Queenstown anga i po i one anga slow level traffic ia pa o te anga i mai Simon Street anga i Kai Babas ole se va inga i Crafton Bridge e slower traffic anga i le motor nga singa stele lava ya kilani ya le lava pai mani o mala bai motor malawa pe pe tu taulo pe au nga venga o se va inga i Remola Road anga i Middlebank Tree ai ya pai te Moa Pilkington Road anga i Pemua ya longo vinga wa anga i Park Ranga Highway ya mai pa so i 4 minutes ro ya longo motorway Green Lane ya saulo ya mako ngi ka wala awaku ya pasi mai karo mai so i fo ya tu vai sta venga nai lunga wala mal si pio mano tato tu no ya por kan fa nga solo ya tu atu pe ile tanga i mano mano le tu no fai mali e o mala ba i moto lawa te wole ka ngu ya pe ngai po ya
Sepuluh minute wa te ale tuna lima se sa ni atu ati mai le Henderson gas o la po se na to report mai ni po ba ngala pia pia la stofi ya wala mar si pia mal wa tato tuno ka mai ar tato musika ne Tarabatu ya Aaron and Moses, ya Tarabatu Aaron na Sila, marabatu ya mai po mana inga mangele, la loa sa bea, ya mano lava leo nga oputo muri mai perf, ya minister mano le tunu, pa manu lok pea wa misi aku, na kakpelo e wakso kutu. Matama, ilunga ole moli, ole ava o sole fetua. Samoa fo'ia le masina e wawaaia i lunga maunga ano fo'a ui lauli i mo o mawhauwhaunga ai o te le whaangaloina o la o pele tasima e tutuila le lao Samoa e kukula mai e atu se pong mari al pen ino le tia fau ino wat tu la marta tu taimis pulu lima me rute wat ele tu la lima tau tu le radio Samoa son lima e va tolu wa mo le mo so ta inga male pulu le Henderson gas le wat smart mata ya anti se fai se tala
ia o tātou anga e te pori pai unga o le ne po i vai aso, le o tātou e le fiafi o la stofi, ia o le whātu piti o ngā nuenga po ne vai aso, maro po maro le atunu, ngā lue anti, patara patu le ngā whaalono, maro ngā lue ne aso. Ia malo sai fo taito, ia lange mafo ia te o folo whaapena whafo ina tā o kalamere ni tūla le aso, ia Asalo lo manuia mea umalelo whamlanga le tūle nai tū sa tō ofisa ia le fo e manuia mga sau nei. Malo pa tai ia anga lea le o lo manuia po ele pōlenga le Radio Samoa mo mātou tangata ngā lue ia nai po ele inga tusalawa i tātou le lofo le lii ia leo baba e tō u mānea po le tau o sa pai pēsina mānu o le tai au ia me spole po le mānu o loa i le manu le tanu o ati. Ia saa le mana ia le nei aso, mana le tau, mana le la, mana le makonfana. Mana ia ole tāpsidu o muele i tu ina atu le tā ripoti o au mā whanwhana. A papea ratu tangata e leise ti pose leise ta amale leise meo sa pali wala kumunga ia e mwhain lang tā sanga a ti se pa manu tātou tunu whamunu mori. Ia, ole tu lewa e tā ua, ia e saa lei. Se sai pau lava le mea tāua, ia e whainga ruenga full time. Paina pau tonu. lava le mea tāua, ia saa lei. E pau lava le mea tāua, ia e whainga ruenga full time. Ia. Ia o au kei siliki e lua, o lau bank statement, o le bank statement, ele o te mana o mia le, ele o te accepting ai le finance, ia le bank statement fule le manu, le mawhanga o tātou le banka o mai. Ia wafanga le link. Ia le link le nai senda sui i lau telefoni. Ia e whai me lau bank statement. Ia nal pau lava nao mea na unia. Na o lau lua pay silipi, o lau bank statement, ia o lau home address, ia mai numero lau telefoni. Ia whatase me lau full time job. E pau lava nao mea na unia mo le apalai. Mana ia tele le o manino le atu langa ia maro le atu nu ia nisi po i te whapea ia le mpainga ko wako i le mpainga whali tātou tau sanga le o manino sa mo le atu nu pene ia whai o tau sanga sau sa ia nga isa o ai ai ati le ua sau no mai ia pawal meo le tāpena atu meo sirafia au bank statement ia malo lai sene ia le pose lai sene po la pole learner po le restricted ia e nga ia tua o ma mai me uma ia la foto yo au ma panati sau no masta report fa mo mole ia fatsala vatsa mo la manoa ia se report ia suine i le tatu falta vale ia le pisima sani la vale hende senka ia so umalava ia le mamalo la sunu o lo fa peona nga i mai e apalainia la sa vale ia o ana nei ia le se fanga solo ai ia le fasinoina le o le o sign up for ia nei se le malo sunu ulunga nei o kilani ia o le aso tai ao e fa peona o taunu o mai eta so ainga la lo mai Palmston North ia o me fe faiala to sign up ia mapiki ala to sa vale la so tai ao ia e malanga mai le va tai ao ia ona te malanga atu leila lo po le awa uli ia o le temina wa uma o na whaia la to sign up. Ia o le ia o tatu taawale tolu ia whape o na wha alu tatu promotion seminei. Ia o tatu taawale ia o le Mahindra pickup le mau le wha whita la mea alufa. Ia mana Kiwi edition o le fitunu 4 le Scorpio ia ma le XUV 700 o le fitunu 4 o ta savale tolu le fa pe ona fa alu level le promotion seminei ele o mai lo se temi e o mai ta so fa le lo ia ia sa le ia e pe ta ole o ta vale o le ama so ye fa pe ona alu level seminei tai le XUV XUV 700 fitinu 4 mo ainga to tele ia sa ole le sa vale ye nga mo ainga to tele ia nga fo mo nga di ma la fana o sa vale si tau le mo ainga ia o sa vale la ye le fa pe ona alu la seminei ia o te le ala na lo fa pe ai una fainga sama tuai se temi fo ile fa o mai ile ia fala lo sa vale ia ole na lu le o chance fo ile le benefits ia pe o le fa ilo tu lava i tato
ko kalame masavia pe o vai asu tuana iasu. Yeah. Io o tata le benefiti ma tata le pensione. Tusa tata ia o whaasasi lava a. Pe ia inga tata benefiti ma tata pensione. E tau lava ona ia se tata full time. Mana ia. O tata full time le na o tata fu ile sau support. Ia a o le tutonginga o le taavale po le peimeni. O ia la ma le malina. tangata ia saule e alu lava i lalo lo suafa o ele te benefiti. Ia le taavale e songi fo ia oi. A le tangata le full time ia pe se back up fo ile le sau e susuani e sapola application. E ta ua lava tūlanga i o whailo atu taito o na le to tele le malo le tunu o lo whapeo na ngai sa o male ofisa. Ia o na so e wha malama ia to e alu e fu le lato taimi ia. Ai a whai o lo o whaafonga mai le sa pokalangi. Ia sa o le le e ta ua se le ia tūlanga ia ina ia nofisila fia le malo le tunu ai le i a fio mai le ofisa e apalai ala tu sa vale. Ia o le lona tolu ia o le taimi le pe whaapea ona pe o le ao le taimi nei o le tau whaingaruenga oma ia pe o le to o tele e le o ye inga so taimi fo ile e avanoa e whainea ala so palai ia saole e pe o le taimi le ono anga i le surulua po ia suitasi e pe o taimia e pisi lava lunga o le media o na i o tatangata fo o le whatoa ma o taimi apalai mai ai ia o lo ava no le taimi le whatoa malolo lava le mato tangata le e monitor ina le mato media i le sutasi po ia o le lava ala le taimi te ava no ele po ia mwhai lava ona e apalai mai ia Italia tu lava le ia tangata ia pena ruenga le po se ia pa ia sutasi ia o le si tūlanga o le tato refill ma tato cashback yes ia tato cashback ma tato refill ia o le whaapeo na whaalu level terminate ia o tato saavale uma ia e maua uma ia cashback o tato saavale uma lava ia o cashback e ama sa male awhitala nga ilunga ia e depend lava le saavale o lo whaapeo na apalai e le customer ia o le telefoina o le a tele la itisi ia e depend lava le taavale o lo whapeo ona apalai e le customer ia o tūlanga ina e lua o lo e ao le malo le tūru ona i lua ona o le telefoie le o malamalama tūlanga le whapeo le e se le refill e se le ia le cashback le ai ese ia cashback ma le refill e le maua fo le te metasi ia o le refill tangata le sound refill e refer ia o le tupe e maua o le tangata le refer ina le sangasa ia o le cashback ia se vanga nawa e sau o lava oe e whailo tau sanga ia o na maua le o le cashback ia pe o ni vaenga tawa nawa wha iloa atu tato i le kapul kalami e on sila fia i fo le malo la tinu ma no pa te tele lama ati o le ua pa ponga lama le malo le tinu tapen mai po tani po ti ne banga na pia pia na stofi ta tonu o le uma nino me uma ne ia se si me po le o ia malo si o teitu ia na angole to e sau no mai ai pa ai uma le ta programi ai ma no lama ta pena le lama uma nino tu nga uma me spo ide pa ponga le malo si o ta to tu no uma nga pa no ia ai le whao mai ina le sapo kalami saito ia e whailoa tupele malo la sinu ua mai sena i tato a inga le out of Auckland tato a inga le la lo Hastings Napier ta pa pe manuia ta sanga ia sao le ia o nei tato a inga o lo ofesili pea lo ofesili mai pea pe whawhewhea ai te ua manuia o lai fia apalai mai ai le loe la tau pe whawhewhea o na au wasua la tu sa avale la lo le neolo o walalai ia o tūlanga ina ia e whaamamlama tu foi na i o taso aina ia e awale pole tūlanga rea o le e manuia lola ta sanga ia e songe ma solo pasese ia e te lele mei lunga nei
ia e piki lau tāwale, ia whaatase mare tongi ino o le waa po le ferry, ia le e awhoi nei, le e awe lau tāwale I Christchurch, le tato inga le Christchurch, ia se vang ngala lo I whea Wellington, ia saale, ia tato inga ia, na le lele mai lunga nei piki tāwale, ia toe drive la lo, ia, se vang ngang na ia tato inga le Christchurch, ia e toe punga le ferry, ia e toe o ai Christchurch, ia tūlanga o mana, ia, e awala vale pole ia o le au nanga na le Henderson Cars ia e tongi uma mea uma awa le ia awa ia lo so mai fo e te e piki ala tāwale ia malonto e anga ila lo melo e ala papa awa ia awala vale pole se metas ia e mau fo cashback vale mana ia e mau fo le cashback ia male morning tea ia male dinner Ya, te mo tu pa mano mal pa tai mano long sai me se te pena ino ta report ni bang na pia fi mo ni no me o mo pa pa ma ta to no ya nga le le nga vengo to anti la ta to fe la poi stai me o luma lo pa te atu mo ni po I moto ma no mo te mine pa so po ya la po tu anti ia fa sai lava taito ia o ai lava lo fia pala mista vale vala au mai o ati I le numero o val selau Fitsa sasi ia pete susa o mai foi le mato officer I le tasi wha Cavendish Drive I papa toe ia e awana I ngalo le mato Facebook page I le Henderson Cars ia e seni umamai documents ia ma sulanga pena ia mole apala ia sa tavale ia e manuia lava la fiafi taito ia tato I whinoa tai au I le sa po kalame masani ia manuia la vala fiasi alo fantu ia sai po ia ati sai po ati le na bana le olo lua ono pe tasi pa lima val fitu o le olo lua ono pe tasi pa lima val fitu po le o val selau fitu tasi o val selau fitu tasi le tautua le Henderson Cars le mo le la mai la tau I le tasi wafa Cavendish Drive Manukau City ma wale o nanga le Henderson Cars fatalbatu ya Aaron Sila man patua man no falo I mangele ma no uso sa nga due pesa ka pau pa be me ponga ngai penga ya le lei I o lo pale ma avese pa nga bani pa ponga le tunu ya avese siamu o wale ki le fiaf kamanga le ba abela le pala ena Aaron Sila ole vele pala pa wa ke koela ve ya me po alo vatu kama ka wa anga I wo mo le ku ne pa ma au pio tia ia ma no la male va mai na mat no fo la ta ya lo vatu mo to lama mai si o tato no vatu wo ya si upapa sabili male ma no la pa ma no si le trim uso ma no si le trim ma ka mo pa ni ya le trim ia KFC le fitu aso le vai aso lo fatu mo sale lo eva mai te koma I America lo fatu mo to stopi ma to so lulu o to ia te lo pe ta sanga ma no la le eva mai le ua luas por varu mara minuto o te ale tu la lima tau tu le Radio Samoa so lima iba tolu amo o ma tipo le ro so le ma ka ki Cha ele toe fa ma tu Ue tongi ole mo alona afa Ua Ua matira no ua no fa fa maoni Na ole langi olo oi
Tafirano honey. See you tough now. Ia ona feeling naila no langi. Veo sematangi. Wangi fa atui langi. Wafa penale nei. Oh langa e mo. Time
O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fuafuanga whaaltausanga ala pūlenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyoursay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Ai le ia ulia lea so lua valu o mati. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is flu river mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo o e talofa lava. E tāua tele le tangata o na vivi i le atua ilo na ngutu malona loto atoa. Pei o na pese le whai salamo, ia o tau luatu i o na whai tutoa ma le vi inga, ma ona loto a ma le pese, ia o tau vivi i atu i ate ia o tau wha manu atu ilo na suafa. Hani la opele, sili o ilo loto, o oio se matawa i ate au. O le ngangana lava lea ua masani ai o utalinga e fonga mai ilo uto olua i ate au. O le finangalo fo i leo le atua ina ia vivi i le tane lana ava. Wa afai wa tofia le tane ave maulu o le ainga, wa fusia i le alofa o le atua. O lona winga o le tane a matamayaivi inga o le atua, o na whaasolo i lana ava malana whanau. E fia maua tele le tinalo na vi inga mai fafonga o lana tane. O le tele o tina o te fasili i ai whai mai na ngata lava le peseina i o lātou to olua, oni mea le leie whaasanga ia i lātou, i le taimi mua na wheoa i ai, ma se taimi pupu ina wa umo na whaipoipo. Ai o le taimi nei e fia tele whaivi inga o isi whafine ma isi teine. A whai wa ngalo e le tamao na tautala i upu e vivi i ai lana ava, o lona winga e leo maa whana le maa whatanga whale unga lei. Oni whai upu le lei nei e whaanga e ti ai langona o le ava. Whawhitai awa e ese le manongi ma le mānai o lau kuka. Hani, o te alofa i te oe i taimi umalava. Hani, na omisia lava oe le nei aso. Ta o i luma o wō ma istangata o lau awa e numeratasi mea uma. Whawhitai awa mo le tapena ino le ta whanau. Whawhitai awa mo lo whaamalo si au mai. Whawhitai awa mo fōlinga la le lei. O te whawhitai le atua o no oe si tina le lei le ta whanau. E ese lo au le leilo ofu le nā. E ese lo au le leilo la ulu le nā malona teunga. Hani o te mana oe ave oe whaata whao nā nei. La ua wā pele, tu ia te au ipu o te wha mamaina ai alu oe malo lo. Te mā, e fia maua tele la ua wā lo peseina o na vi inga. E peo na whai mai le whaata oto. E tu a tele whawhine a mi o le lei i lātou. A o oe, ua whaasili oe ia i lātou umalava. A vea Yesu maulu o lo a inga tama, ona e pese ai lea mawhafonga ina atu, lo fia i lau a wā. Mamana tua, e le lei mō oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whaingatā, ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City. Baby, Lomaki! Hey, hey! Oh! Thank you.
Gloria ileri. Se bong mani ane lui au wa September do fa mai tua el por clame le mo oe. Se pa bong pon nei por clame I le aso atao. Ta to lia I le lofa maranga le ona matai su 5 minute o na tana o le tulai ono. Ta le ono na tato tala I vai panua le ngana peritania. Panga solo po leo tato por clame o ne ngalo le obinat muli o tala mai sa mo pe pa ponga ile so Tātane tō la fitu, apena mesi le malu, mesi spulua. Ia le pase alu I le kua mua, mio e le mau. Malo loaina ia. Ko usua le pase le malu kai au, pe apa inga mesi le pase le malu, sulo ke opo, mesi koru pase inga konga poe. Po e le pase muni le al kua mua le fiafi. Ia le ai. Ia. Ko usua le pase le malu le tai au. Ta tōru alo muni al malu le tātou atu no Nei vai ngana fia pio le stofi, le sono mati lua o lua lima, toi pata lofa, tu le awao le tātou tuno, mai lava I monga mo lunga pa ese o pito titi tā lofa lava, ma nor fa pong mai, pa talo tau talia ina o le tau tua le radio Samoa, so lima, I va toru a moi moto malawa tolo sa, pa pengan benga o pia lava, ma puta mai ai, I le aso o tuno mau, tariton, lo tātou ma puta pe lungo le ea, e ana le tautua le radio Samoa so lima e batoru a mo a lole pe langolong mai a me sepoi I o lo tautaria ina lava tautua le radio Samoa e le Faiva asa ma se mau tariton ma tene lava lo tō ngaha ke siano ia ma ngano le whengan wenga mai le radio Samoa ia ma lole pai tano Faiva tapo ia e manuia tam whanawa Samoa lava ngan we ai o lau tāpo inga Samoa tā ua yo mātou loto I aso uma tā ua yo mātou loto I aso uma lau tāpo inga Samoa e mai se lava leo pingarong pa ia le tua pa no manu a wā Samoa moa tai au ia ma no lava po lau vi elo tātou tua le po tātou iai e le afi po I o le stofi pa ta pito ngan benga pai I o lo tā pa pena on tātou ma puta pia I le aso mane aso ia mai se le tautua pa awa le radio Samoa so lima I batoru a mo anga lele pa songa le fiafi la tautu tolu pe au mga benga nga e tu mota malawa ia pa mnia le pa manatu lava awa pa nga ina le telefoni ia pe telefi pa fonga mai lava ia ole na tu atu pe yo au tapa tu lava e au nga po I se taimi e anu lua mana tua e le taano le telefoni tu pulor pa lava ia o pais kuai o le manei le papio patu e usai mai le tautua le radio Samoa pe fatu wina po le mato fatu wano to pa ia mano to man ia long po ile ina lama mo tato uma lama o le saunga le mo I moto malawa esel manei o le pauta le lei o le mapo po lei fa pena o na manui ai langa I moto malawa ia o lava taano telefoni te le taimi tau no lo moto lo lawa ia pule le o lau ke spongi nea ta ua lama le mo po ele pasia mo li nai e o luma I le taimi mare taimi ia wai le o mautino e ta tau ka makau mana ngavale po ai nai o mai ia le lama le mama ai mata I tupe lungo le ana ta ua po ele tanga I le fa ilo sainga ua ma nei le fa ilo mai lungo le awana ia mo ta tau e nei se lungo le tu la fono te le ona tupe ma mau ona le fata mala o ta tau talo tato ia pata mala po tato ia manuia lava le malo tato tru mia pone pia pila to wanga po au ngan wenga pa mia le tu tane tu la ono una tato tala I vai panua ngan per tania pa tala patu sunga ia eti tasilimu mara ainga ma no lava le mai eti tasilimu pe po ia mo sale mai America pe po ia si papa sabili mali pena po ia pa au pio ta ia nisol malo le tunu pa pena po yo lo maputa mai ia manola pa pa tan malo le tunu lo pa pena na eva mai ia le ngata le o tia a ingani ia manisol malo le tunu pa pena lungo le YouTube channel ia malungo le apia folinga io e sola yonga mga ukia Sola, ayona, ay luma, oye, oba, o mau
talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele nilo lau le tio le skulu lima i batolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Fun.
falava, I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. In this update, support for the Foreign Affairs Minister sacking Phil Goff as High Commissioner to the UK. Goff questioned the US President's understanding of history at a public Chatham House event. Winston Peters says that's ultimately made his position as High Commissioner untenable. Former New Zealand Consul General to LA, Maurice Williamson, says diplomats are clearly warned not to convey personal views. It wouldn't matter if you were talking about Japan or China or anything. That's the role of a diplomat. You're there to represent the government's views. The Health Minister says higher testing rates are key to better bowel cancer outcomes. The government's lowering eligibility for free screening to 58 from late this year. It's using funding set aside from the last government's plan to lower screening for Māori and Pasifika to 50, who have worse early onset death rates. Simeon Brown says this will save more lives, but he says they'll still pay attention to those communities. We're also going to be doing a lot of work with Health New Zealand to focus on increasing the rates of testing amongst those Māori and Pasifika communities. Police have made an arrest over a 5-month-old baby arriving at Dargaville Hospital with serious head injuries in December. The baby is recovering well. A 22-year-old man's appearing in Whangarei District Court tomorrow on wounding with intent charges. Australia's Prime Minister is reassuring locals bracing for Cyclone Alfred. The government has their back. The Category 2 storm is expected to hit tomorrow between the Sunshine Coast and northern New South Wales. More than 200 New South Wales schools are closed. The Defence Force is activated, and Qantas and Virgin are suspending Brisbane flights. Customs has seized more than 36 kilograms of meth from 2 unaccompanied bags at Auckland Airport. Multiple plastic-wrapped, vacuum-sealed parcels containing meth were found inside the bags that arrived on a flight from LA yesterday. The meth's estimated street value is up to $13.5 million. That is news. In sport, Australian tennis is mourning the death of former Grand Slam winner and broadcaster Fred Stolle. He was 86. Stolle won the singles title at the 1965 French Open and a year later at the US Open, along with 17 doubles Grand Slam crowns. Moana Pasifika captain Ari Savia is using the prospect of playing his former team to light a fire in his performance on Saturday at North Harbour. The All Blacks number 8 will run out for the first time against the Hurricanes. He played with them for a decade, winning a Super Rugby title in 2016. As athletes, we try and use anything, everything to build the knot in your gut, to build that energy to go out there and want to play well. And Canes being a past team, that's something that I want to go out there on Saturday and try and perform to the best. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tōna mara minuto wa te ane tu lai ono papona maro le atano I tātou tāna I vai whanua au nātou ngana pēra tānia me so I tāna I tālonga so vai ngā rungo le wala lai tō lan lau papa pē lawana pa manatu pēa I lātou malanga mai ap no whanga I mai I North Shore pasi au pani whai asi slow mai traffic ya le lamar pai pai mani pē lawana pau toina tanga I malama I rungo le wala I sango le mo I mauta malawa pai wo tanga etu au pani a ngai Green Height Bridge a ngai Hobsonville Airbase mo anto inai pe no pai ya le lamar pai pai mani o mai mauta malawa ai ke ua pai ngasi sila pia pil pata mana anga I mai I Perkdale anga I Birkenhead one wa road anga I lungola lau papa ia ua le mua le alo traffic ia le sau pui tai I mai tai te mena pōra anga I Bayswater sau takapuna clear and fuel ia o wala umanau si pia maro le atunu lungola wa lau papa o pai si le mua le traffic pai pai malie o se vainga I le taulanga I Victoria Park anga I lungola lau papa o matua slow ar traffic pai pai mani e o mai moto malawa manuia nga atu moto malawa ya pai po anga I mai tai Simon Street kai papas ya mo mai Epsom Monaco Road ya le wanga I mai I au kirani saute ya mo po Queenstown nga ele
airport pe mali slow the traffic anga mai remora road anga e tri ai ia ole na tulanga na o ele fiafi wa le wa mai am nga venga leila se me fa na tinati ai pa lava tanga I man la mai ngore wala tau no nei I le lofa maranga le lo tato tua saulunga le moto venga I Crane Lane ia le wa nga mai ma to pasi ia kwa poloka inga le off remanga I sibo pa wo mo kwa slow out the traffic mai na o se ba ainga fo ia pakuranga highway nga I Chapel Road Harris Road ole o mo ko le mo al traffic pa ma die ya pa pasi mai ma ko radio Samoa kar mai mun yer fo ia tu anga ia tu I South Mall ta kanini pap kura pu ko ia ole na pe ma die e o mai le wati ia ke wa pa inga le ya pista venga nai dungo le wala more si fir maro ta to no ta mi to mai 5 minute le wate ai le tu la e ono tau tu ale radio Samoa su 5 iwa tonu a mo fa o da do musika so e floi e wa po le tu tau lo au mga wenga ne fiafi fa da ba tu po ya dance tiba ma puta mai Canberra I Australia la mo ia mai la to umala mo eva mai ia tu no e mau a lo fa tu mo to pa pe po au grani manu tu tu oi ia manuia lama po fuanga ole ne fiafi I o e seu loro polonga kano pai
Samoa. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga iatu le lima fe tala. Fe sota mai ulungia pita perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car.nz. If you feel mona rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful posene wa pa uma ula ile tongi pe antol waso pe silia to foil e te faonga ina I so se tavale ma bawailo avdo ile se ie afeta la Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikile tavale mai le malava lele faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe momoli to foil faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina nei tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in Usila be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga bala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook ole moana rentals polo pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com moana rentals o lau pa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Just you and I, forever we will stay together. So here we are together at last. We share the good times. Now we'll never
cherish you now and forever. Let's not pretend that we have nothing to share. Tell me you're mine, always be mine, now and forever. Just you and I, forever we will stay together. We'll stay together. We'll stay together. Yo se con mani al Five Stars now and forever. Time to let mai su vale minute te le tu la ono tau tu ale Radio Samoa su lima e va toro a mo mana toro mo rian mano tanto toro e mai se o moto malawa mano le tunu sa pe ngai fi au nga venga batu pa malo ma fa tai pa malosi ai nga venga tu e ai moto malawa mai se o me fa na yo tanto ai nga le nga te lea o tu nga venga le o nga lue ka ni sia yo tanto le manero la ya malo fa malosi nga venga le nei aso wei un via nisi wanga i au nga venga fa ko nga kai or kai mingi wa manga ya so longa le mano longa mai ar kai ao anu mane po ia nga e kapiki nga fa ilo me ka wai le oli ia ko e mano lo ia pinga kalang pa tu nga tar te mini ia nga lue ia lo fa malosi le na ia e un mata ngo fio me ia le la fa malosi ia ngai foi mai pole ngangi ia wa oisi amata fitu ia umale spululua ia au lo mano lo vai la ki ke me mano lo kwa kai ia ko o kwa desi ngai lamba mano longa mana tua pe lamba no fa manatu balu tu la tau mano lo tanga soifua balu tu la e te mano lo ia ka ko ese mano lo lo ikula oisi mano lo ikula mra oisi mano lo le fai tu la ia mo le nga se orchino o le lamba mano longa ai ese mano ia pa ska i gere va con nga sa wa ali que mai tai fo mai poto balu tu la tau mano lo ai e vanu po ia u ipu vai tau mafa ka ma paras ese o ma fai nga pai ale na tu la ngore balu ipu vai tau ma paras ke longa le ai ke le angi pu vai le lua ia ai duang fango kona lua fango sprite e maka o kia ia pa ko i no na pe pa ta la ponga ai se le mana ia o ia pole le mo po yo i pu vai balu ia na le vai pai pa wala malea ke alu lo kamanga so mari ia e pol le al kamal no ko o le patana patu ia su nepa sangote pe mai vi ele tu pa mo le lava pe pa mo atu le so fa na o so grandson o aliens muao i Henderson ia lo pungia le tua ia lo grandson su nepa sangote ia to pa popo nisi aso lo nola ia tu pua ia ma fia le mo nui tele no was fa na aliens ya nga won waka ko wa ya ma no la ma puta mai fi family atu las fa now si grandson aliens moao Henderson manuia tele lo was fa now dia lo fa anga mai a papa manana I Marosco ya wai awa toti no tama se ki ka ko ole se bala au me ka kana ka ko le ngai bala au se lima position e lo tau no mai ya te roni o ani fa ili o mai taimi nei o e manatu lava le te fa poponga I lo tau no mai I Aotearoa nei o le angi fa ia wa I lau ko mai pe ia al 5 star ma le panete o le ola o le lua le anga o whanonga le o mautinoa la o karaku ngai ke ua ingisi pa ili le o ia lo manos ai mana o mai pe ingisi pa ili po si la fia ua kau mamai aku ane lama e tau mwhai whailo atu I la tau foi a ta leni ma mai wa e pei lava sa tuli tuli ale malo le atunu ai maise o me wha pia
o le tu lima, o le paneta o le ola. Ia, ma le pomo mai ngai puni ala war ke ia ele o mautinoa. Ai, wala umari tolu pitu ta si lima i wa tolu inu mera. Maenga McFarlane, malo zo wa mai. Maenga, me sile o nai, manuia lopo te leatu maenga McFarlane, ia male ainga malo lava whaapatai, me sile lai manuia. Ila ua tau manutunatu pe iai. Pawale po whairi, teimina, o le teimina o lai, whaipa whiwhianga, kalisia, ia o nuu, ia mai se foi, ia o ainga, pawalai o whairi, ia o le 5 stars, ia ma le pane to le ola, o ke o mautinola i nisi po le, malo le tunu nai si lo pia, ia nisi o whairi, po i e sapa penai na vai teimi, o le na, o le ua lua su tolu minuto o te ai le tu lai, ono tāna pitu. Au nātu muri o tāna tāna te mpaponga i le so. Maro soi pua tāno pa. Talo. O ha mai le apia pita mā. Maria whaapai. Ia, o le taimina e toa e tau nuu mai iau te oro nei, o le ase pa i na mua e whaapaponga iai. O le tūnganga brothers o wingi. O wingi ngā onga le ia e whakaunga i ngā mai tua na ia. 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 O le ama sisi pa ili o tau mana tua tama. O i kaimi ngā o leo i kamanga wingi tūnganga. Ia. O le o mauti noa la ea o le taimi. E o whai ili whakaunga ko inga. Bere. E tau no mai la i au kina nei o pauna whaili nai whaafonga iai. Ia, e le fiku suru. O le pizza fulu oi, mamao ko lai kua. Ok. Ia, nai maa nei a pāptai ta maa, pāptai wala mai. Ria le piapi. Soipua ia, soipua. Mau le mano sau no mai. Ia, o le na, i oi. O le wha ini le whai mai ai, o le wha ili atu nganga. Ia, o le na. Le au pisa o le pare mai, o kai oko, se oko lau mapau pau. Pai mai wai kui se, orko wanga i vai la au o le pai le ngau. Mai mau e peanga o wape i loa inga. Se mangu ua lewanga o waso mai ma se tue pusinga. Oi yang e po mai pele papa pomu mai alapi. Se va ai lei pele o spai foi mai iraki. Pele ba nga o sama wai long pale ma. Sai ia maua ai mak pai pa. E kalo pai le pionga i ko banga. Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Se mangua ko sau ma se vai se pa kau kala. Pe leo a mio pau ma mangeo le mafua anga.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Banga i papo, tina, le ai. Ele o ngase ngase ko banga. Ala e mer ko banga i longo foa. Oi. Ele o mai ko banga. Oi, le ai ala fianga ko banga man sio fola e mai lunga i o. Ele o longo ko ala ngai pai. Ala manga banga. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kas futialo, a wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Don't say my talopa. Talopa taito. Ma lola don't say my. Na lo le ne festi. Tai ma le piapi. Le manu fa tai vane le sonanga. O le a se tai mina tonu mai o le a po se pa ili o na e pa fonga na vai tai mi o le tau sanga pa mo mo. Fa ili no tonu mai tai te na vai tai mi pe le fa fi ni o kilani o le fa tatala ma le o tu ma le uli o te na ri tau tua ma mosi. Yo tamana sa malawali o maua o tama tuaina sa tanu mai pe o lawalina sa ia mai temina o vela foi le tano ala to ia na vai tem fa ile tano yo va ina tu so le ale tau sanga I lo pinga lo na temi tama va ne so le iva valu na I sauna I luape le iva lima ia tu sala lata mai temi na lata mai ale anu ngai tu le lenta uma sta mane le fitsepulu pe ina le tau anga e te ale mane o le po pa manatu mai ia nei fo ia no le tunu ia me so to mari o le tunu e ana fo ia pa ili a pa te tene la uso ia manuela wa fia filo so le o tai lo fatu manuela piapi ia faz botaito tu atu leta mai e sta mane le fitsepulu ai mane po le mai ngai po si uso le ia fa ili le luma mai o le usa ngai mai le lua fe le fitsepulu le taimina po le ia le ko ngu mai ma ko ba ia le lai mo ma samane le ia fa mai o alo tu nganga ia ta upe ia ina to na ia me fo ia tu no pena ia lo to no mai la to taimina ia pe ia le tu lima ma le paneta le ola e ma se si o vai pese pe le lunga sa tu le taimina a luma la lua pe le wa or melfied ile ko so ngai ba I we one man band la ko fai al wanga ko also ia penga ta po hanga timinga le technology le we o mo ko pengo fie la me o ma hata fo ile ni o no ala po saunia eu pengo fie po ia lum fa no le tu me so ta mali pa tu me tau si o la to
ia e fatuina ia pese pa mau sau e ole ngata i pese pa mau sau ia o pese lotu fo i ese le manaia i le whaafonga ma le whaalonga e mese nei o tātou tu a sina ia o lopa pe nai mauta malawa i le aso ma le aso ia ma lola ma whaapai Pongmania Wayne Marbaenga le mapuiti nga ben lewa mole mnoa oi sole kalo fai te bala mai nam no tanto leina yo tala no mai e o po ani fa eli o si le fia ma e mana tua pe e lo wa tai mina to no mai ya to nei ya me se e te fo o so na tani fa idi ya ma no la ma fa ta ma no ta to no nam no tanto leina e si lo va ole a fai mali Taraflava o te vitua le nei alo e whaafunga mai pēi le Radio Samoa te silima i watolu a mō Samoa i manuia le nei aso. Mole mno tano mai ta lopa. Ta lopa malo sei fuero fionga. Pa petai tina o ha mai le fifi. Manguia faftai le fua makai wa ala kuinga luenga. Oi kano fai mano on sai. Io pa mano se bol me sili ola no tau man na mai taimi ai tau no mai ai ia ola se pa i no mo e si vai. E o tau no mai le valu se fulu o le fa inile o le 5 stars, young lovers. Okay. Ia. Mala young lovers. Young lovers. Kai miranga wo sau kama ia ele young lovers. Ia manis pe pa ile pe on ta o mai po inse maro ta so tno. Al 5 star na e sau da pe special kai minga. E tele pa fofonga ile pa neto le ola. Le ai. Le ai. Ia ma no pa tai. Ai manu io Faiva nefia pi manu nga wenga. Ia fo ile fiafi. Ai lava pa sai fo ia. Sai fo mana ia yang lawas io fa io le lava mo tino kamanga le o mar kai mingi e la e anu le ko o le na le o to e losu 5 minute ia ona tale o le tu la e fetu ia o le winat mo muli o tanto tale pe pa ponga i le so io e mana tua le lo fa Ma lo non sai mai tano fa. Pa petai poi bo mai da no. Ia o la fa di sa ta na vai termina to no mai. Esa Oi. Ya, o sia ka ko fai ku asa ka ko falu lo ba ko de la yesu ya. La la o bo le mai. Ka wai. Kamba ngar ba ko la. Or kan pol ngar kan pol ngar ka ko Samoa.
longo po on tana le e mai po pa le to le ola ia mai se po le pa sta mani se o nisi o pa po iano le atunu ale te mine sole po mo ko ke le ngi mo musika mo sa ngi le ka ko fa lo ngi le di ko ba ga di wa sa ka ko fa lo ngi le malua a sola sa ka ko fa lo ia so ia como sulusi malo kai o mo wia la yo pa pe tai te le la ba sino mo via po o mo le ainga mo via po le fiapi a penga ia wa ka ti pa no lo nga so ko ka ko mai ka i do ka ni ia ke mi foi nga o vela o le kamaro le happy Samoa ia yo anka o si ma finir nga ia le young lovers ia ma sa o le ia wa nga ia sa ba la ai foi vai kai de ia ma no la ma o fela ba ne pa ponga no le tenu o ni hola ia e kane sia sa e mauti no le taimi na sa pa o nga ina i meo fa fianga e meise o potpotonga e kane sia o ani hola e kane sia le taimi na i au kirani e o fo vai ke ni fa o ha ia le hola kai de al kakuriko kai Saint Joseph mau le nga kongo kasinga mataanga nga ngia ke kamala le luana nga le wa sa kongo ai kama le lua bani bangi pa ponga le tunu kusa hola ia lua e tuli ia ma ina fo e o fo ia fia haina yo tato ma tua tamati na o som tua papin e mau o mai ngai Saint Joseph i Crelin ia pa pena fo le matanga le taimi o le sunga to ina si o si Erico e se le mana ia o nga sawe role i tato ma role i sto ino le ua i le PIPC no i Newton e le kai nga i no ka sa mo nga vai kai mi mo ka sa sole ai le o ke lo e le lo sa o o mkwa i la fia se me ka si ba so nga no o la me sa o foi ke le fa no no fa ini o ke ale va ia como que la ai mano ka wele e vai ma ia le la agua i la inga ai aka kau poro la kapiko i aka kau dungo la ora ke le ai ole nei pa pe tai poi pa so me la fia lo pa to mo e mane ainga ia ia ko kala me ia dai lava pa sai foi sa le nei ia ma no le sai mai talo fa kai ko ma lo sai foi mai tina ora manguia fa kai oi kano fai wow ia o le fai le kina ko inga vai ia o bili ak le manga ia ke lo le on maka o pulenga e au mai ia tai ia ai la oi ia il vai kai mi le ngok sa so ki ki le kio ia le dei il vai kai mi le nga pakale se ki la ia wa pola nga mana ia ngau ki lia il vai kai mi le nga o ka mai ngi sila ia o sa ngel fikuiva ia o fa ili langa o manga kual vai kai mi nga ia fa ili so vala pen o ai sa tai mi na saka kai sai lusi ma wolo fanga wole uso ko inga le la umawa kama mai manu le ua uso ko inga wo feo kilang feo ki me se karia ale ola ko inga le makengo ngofonge kalo fai ia le o le faili nga le fanga wole uso ko inga mai ile kongo ia mai le kongo wa le fanga wole uso ko inga mai ile kongo le la makengo ngofonge nga ia le faila la ko ainga ke minga ngo ya so vala pen ma le faili le fa kala se mata emo kamara le ai o ye ese kala pen kala pen e nga pese ai sani malongo ko finge mala ko manga ia kele o e lo le kala pen ko fa mai ia sa mai ko le ali pata pene ia se mea o se mea le o mai ke minga le ka kasika mai ile kula fali i paptoitoi ia i papatoe si kamo sani o makua si kama ave pasi sa ola ni la uma wat ia longa kolo le kawaanga kama mai pala tai
Ia ka mai la kai ma tangilang ka o istamaki. Sa o le. Le la o ma ngai te do o fai pese le wa mai wa pe wa ka ngalo atu. Ai ma nei tai pona. Ai manga kuai la vai kai minga o single lo life Ah, oi ka lo fai. O ka ngale ka ale menga fai. Ia a ko ma fa pa wa kula i le vai kai minga o ka le ma ngai o le ka fa nga kai minga. Ko la ki las ko i nga ke lo. Oh, ko lucky ar ko inga le ko ke le kwa ko inga le ai la ai ama lo fatele ya lo fatu mo lua man via po la piafi vaya er fa ka upa mai ke o sa o le ko ya soy po ya lo fatu mo ya tai soy po ai o le ofo ma no leva ya ta lo fa es el manga yo leva fia Talo fataito. Oi karo fai si o kama ia. Ia ma. Ah, mai ia fiasi. Ia mangmia lava pa tai de lo for deli. Esen mai o lam kau. Aptai ko e mana no tu ai fo i. Ia so ia. Io. O sawa o ngei o le e foi vai foi a tia Paule i senga. Ia. Maria Malpaki. Maria Malpaki karo pa fai langi fo longa. Ola. E alu wa bane fo pa ponga tu. Ko ia te pese mai wa ko inganga. Bane pa ponga tu. Moni tang pa tai. Le ai so fu mai si Ioe. Alo fai. Le mo tino stina ya Maria. Na ka felo ingo o i ke mingo ma ko ye sa. Ngata mai. O yes palito ya Maria ke lo mo tino na e po so fua na yo la ano ya kasi nga ma ka kia. Sa le ya pa tai ma ne lo to e mai o penino se pa. Pa ili ma nga ya pa longo ya ingi mer ka ma e ko inga. O ka kala mai wo la. Ya ma no ka ilo foi lo ka mi pe ku sa mar ka mi ora pa kia. Ai mi kai. Ma le ainga. E ba ria bosta. Pa pe tai e silo nai ma ria. O te mama le ainga e pa tai mo pa so ma tango pia ne pia lo fa te atu. Ya. Maria le afial. Tai la ma soi po ya. Soi po. Ya ma ta to bala au le tasi. Ma no na sai mai. Soi po manuia lo sunga le au kai ko. Ya pa tai po i pa le mai. Ne pia ma tango pia o ma lu ma le pia. Ya. Na le ia ma lu le pia. O wala o si fa sao le na linga vili mai le amanga le fakala. Ia. O fo wale ai sao o le fakala si mata e. Sa o le la fo ya ko. O pa pe. Le te fai mai asi kinga o le ka i papato. Yo wa o kire mi te fo i esko ka i uma. O ia sa o la. Na ka nga fa i dia o la fa i dia kai ko. Sole. O ala nga wala nga ko ba ne o ba lupe o te no fa o la. O la nga nga ko fa i. Yo ngol mea le o me ka ko mai kai. Ka lo fa sole. Wa le mea nga ku di fa lu o e ko fo i mai pele. Ya. Nga bo fo o fa ilia kai ko e teste au e le uma fa i. Sa o le. O la fa ilia. O le lionga. O le na o man tami nei fa o lo la on man lionga. E wale va mai ka musika o afa si au songa e o lo ko kai mi la nga o ko kai mi nga ka lo o le kele foi o ngari mai nga vai ki ia pe o le pa i dia nga ma san yai ma alo pai o leo o ioe sa o le ya le kasi nga fa i dia ma fa tala nga so o pe me ka yo kai ia ya tumu e kumo pa inga ka ko moni le pa pe tai kai ai pe o inga saufu ma nele na o kanga ka ku inga kumo ya ma ngai o nga vai kai ka ko ia ba lo la ngai vai kai ya ne foi ngai ko lu ngai kenga na mauai alo pai ole mane o lo vai se o tinane to lo fo ia spiritualenso
o kaupungi la nga ma lo fa po le fa tala se mata emo ai fa mai e selenga o fa pena i ngi o ma luma po le se si lo ko fa ya ko tasir fa ya na po e manino po ya e ale sa no mas fa tu i le time po la tu e pa wala me la kala po le ngo fa ko o mo ko anaki nga ko ingo wolungo yo kama po vale mas kama po vale mas ngo tole o wakisonge ia masila o pingo daily o watsone ngai le matai a ia la e kai mingai a inga ya pen ngai po masengo ko inga ai ya pen ia la ngai o kausia nga ia ma lo fa tai pa lo wai le mauta po ngai ke lunga la wala ma ni fa po ngai tu i le Faiva ko koringa au ya lo fa ko au o mo fa mu ya ko fa ko pa i fa ma no tu ma ni fa po ngai tu o le so kai mi o pi si lava ale lava ke mo pom ta po ya tu sa ta to au sanga ya ni ayo ta ya e mon mi lava ya manga kua au nge ko polo ya fa ya paleolo o manga kua mai e do ko ke ku polo mamao se yo la ko pi se ko finga ko e paleolo bueno ia wa ki fo le mulumu ai wala nei taito ba tu mo lum tamai ti la ba tu le ko le nginga le au le fiafi sai fu fa sai fu ka lo fai ia ma lo la ma le ma mai ta lo fa ma lo sai fu tai tu ma lo la ma sai fu ia o a mai se lina ma no fu ano ma ia va kai le lo fa le ri tai o ke asa ile ringa fa ona i au ke pisa boya pa ona ole ringa fa ona ngana foi ana nga umalang ka fa i o se ke ngor mako o se lo ke ngana ke ngofo alo pai ia al mesiria lai le awal pasial pole ya vale lo ai pasial o ka le lang fa ko ya wale le ola taini na tonu mai se lina ya mi se o so fa langin fo longa ya le na fo ino do mo mai ya fa ilia e ma o mai ni se o tamani o le tonu wa se lina i vai e va kwalo fonga tai o nga e se po kana mire ngo fa ngo ya ngi are ki ya pole pai mai ia po kana mire le ala fa malu lo pai la o fio tai to ai ole le tasiva val lima ngo ka mai ngi ia ma la inga sa ngi le tasiva val ia le ngama ma ai tua ya le ala o panga o sila ia ai Tamas kau i matua ngale la ia. Tai. Kau yang ko ingo tua ia o mangwia ia le lo fale ali. Ai o la kali ya kai to. Kainga ele ka ke saule ia le fa ili nga le fa tala se mata e mo. Kungua ia mana ia. Sa mana ia. Male dionga. Ia. Tanga o fa ili nga ia ai mo ia ka te le ia lo ni mea e nga so o ka nga ia le fa mai o ka nga le nga ia ka te lo ai tanga kai lo weekend fa mai ia na kan fa ili le o le lionga ia po le pata tala se mata e mo manga ia fa ili nga ia nga tai o lei se lina me sina manuia oe male ele singia le lo foleria pa tai se lina o la manuia lava ma o male pa na bane pa ponga tunu tonu lo manuia po i o el patua ya me so no poano a lo fotela tu manuia le afia pe se lina ia pa pena foi lo fiona tai tu ia fa ia soi fua ia tatu bala muli ma lo lava pa tai ta lo pa Alo. Ia umana. Ia le na mai po sia le tatu toi mana tu natu iai I alo le atu no fa tu mtau si la to lo ta pe nei na musika fa le mausau musika fa le nga ese le mana ia le o sau ne fo
ia all days ale wo mani tautolfo o ese tele suinga o ia ai tatou te manatua pea ia nai pa ili sa tau mo fai mai po ia le ngata o Samoa si o tatou tunu soifua e ai mo o wola e ai o inana a mata mai nei fai o mai nei le lama o mai nei fa o se mai ma au ne kasi le o to 10 minute talofa ma no soifua talofa taitu ma no soifua te o kapa for so fa o ai foi le sa no o ngalo ya oi Awai, Rachel. Oi, caro, fai. Ese sele pe para mo fai kawai. O amai o fare tua, Rachel. O fele ke ala ala ngai, o le te la lopo, le ke bala mai la lopo na ki ngai I au kilani. O le ngai au kilani. Bi ia le di, mawalo soi fo manuia, kalo fai. Yo. Kalo fai, wa leva le fai. Fai winga mai manuia ia. Ngaluenga sau. Sau penga luenga ia. Ia le di. O le lawa. Wa mawale. Ne lo fa mai le malo. Okay. Le pension. Kwale le ke nga lawa o fia ai o mo fa mnianga mai ne po etunu tato no foi a Rachel. Oi. Ia, ma. Ai o vili ako. Ia, sau no ia. Ma o mako. Ia kasi alfa ili okay lo ai ngeia o mai ngai vai kan ia ole fa ilia ayupu Faiva nu fa te ma ia o la ko uma na uso le ia sunga le ia o ia yo pu Faiva nu ia manisi o la uso e maso vili elu o pe o la toina am taina mai ia vai mai po la to tu lo la to pa ia mo la to manu ia ta ape manu la to ia ma koe ta pena nisi o fai di ale o mal terminei le la vai pe do o mal uso yo le ai on mai ya ti ma e pe la o fai o le fai lianga e fai ia me o a po yo o me po ngai pan be singa sa o le e kalesia ia nga ma no la o lai ko amua ia okay ia wa pe o nai sa wai o ngai o ke la ngai sa ia le mako sa ia le mako kasin sa kaka ia okay ia wa maliu pai dangi ko long ia ma no la ai o fango wa iskenye o fiwa kinye o ai po ningo ken ni wa falau oi alo pai ia ma no la pa tai wa kamisia po ia o pa ma mai o pisi po yanga na nga wenga ai pa tai po Rachel me sin nai man vi to fine bane po o fiona pa tua famia le tua ni se po fanga mo lo na ia tato fero ai pe pa tai ma po mai ia ia po ia pa un lau you can ia pia tai la ma sai fu Rachel ia pa sai fu ia mo le atu pa tai la ton pa so mai tato to ma na tu po ia lo ma Ole tunu sa va penanto penaina a mese o man taimi nei to folo ia ia to man mi fai la ngora tunu to mam tina pa tu mtau se na ya fa na ia ta leni o ngaba o mai le fai a mo no be inga to moli tu la mal pa tai na to pun pa so mai ia ma telefo fa di lo va pena po na mana tu ia fa lo mai fa ta lo pa tu ia pa pro twin senga tawanu lo eva mai Alaska ma ainga bainga McFarlane ma no la va pa tai ta benchi su vania tanubasa manola ma pa tai ma ta mai ia oi foi fa malanga malo so fo mri tai to lofa mo oi ia ma pretua lo vatu fa mo pe mo pesenga lofa lo tua oi se uman wak ia ole va mai Messi pa tai lava pa malanga ma ainga ma dia fa mona malola va pa tai lo vat mo to la mo tone alu sa valinga ia o le a foi ia o le pese le a lo fa lo tua o sole le mo manga o mai West Auckland rock
Alofa I au tua oi, au e malanga. Se ia muta le nei folaunga. Fa atutua ma pa moe moe, ia tu ma peo. Te tautala I ngā ngana a angelu Pe whai moa u le lalo langi malona mamalu Auna mane alofa Toi aunga ugi fofonga lo ufa aula Alofa I au tua oi Au e malanga Se ia muta le nei folaunga Tutua ma pa moe moe Ia tu ma peo A ole alofa Ia pa a sili sili lea Tua pe asa vali I ala nawa Pa amoe moe e malutia oe I whai ngata I mana tua Ole alofa Ole alofa ua sili sili mea romana Alofa I au tua oi Au e malanga Se ia muta le nei folaunga Tutua ma pa moe moe Ia tu ma pea A ole alofa Ia pa a sili sili lea A ole alofa Ia pa a sili sili lea Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilu tātu utinu u mafuta foi a wale whaatawhiti le ngā ruenga le vai aso o tala mai Samoa. E te furu mafutanga mwhalaputonga tū maoti ilo tātu utinu u, ua whea I le anga le leo le malo Australia mo o lātu maua vai ngā tupe, mai se furu afe o I le ono se furu afe tā la Samoa. E whaatupe ia lātu wa tina e le amanu I ai o tātou tangata. Wa whaeroa le ofiso le malo Australia ia pia o lea fiso swani, wa whaarua I se vai ngā tupe, e tusa ma le whase lau limas furu ono afe, lua se lau valus furu whata lama le limas furu fitu sene. O nisi o tina e le a wha o ngā ia vai ngā tupe, o le saunia leo no fuanga e mawaire le tise mai le malo si o le la, a o awina o le tomai o le sui sui, fausia o fale komiti,
Atina ino whaatoanga o whala au aina ma whala au whaisua. Whaatawai tāne vai. Whaatawai afi e tise. Whaamori ai lau ma maoto nisi o ainga. Ma tā aini pāo sa se fulu. Hira whaamoe moe maua i e tūpulanga ma whanau se to mai e whaatino ai lea vaenga tā ua. O le tātou soifuanga wha Samoa. O le tā ino wā o se to mai ai longa o toi to tere nisi. O iai se sila fia. Whalaptonga o whamuru e ina i fua i tupe mai lef so swani o le malo Australia. O le au whai whaatoanga le fio anga o nganga i fo le vau. Whai whaatoanga i tapatapao. O le whalaptonga o tina no fotane le fio anga o malai malu. O alo sua ma whanau o whale fia i sāro ngā. Au tala vau le whakasa i puleia. Au manga matau le lea o le nuu o pai ala. Komitia tina o si umu. Whalaptonga o tina no fotane le fio anga o lua tua nuu. Ali ma fai pule o Santa Puala, ma le fio anga o le uru moenga tuai. Au tuli matai ai e le malo saina le samiina o le atuanga, o le 5 tausanga o le na fai ngā pā anga whaavao malo ma Samoa. O se tasi o viso soani tā ua lea malo o tele, o ona tangata ua o ina i to mai whaafo mai ua ngā lulue lo tātu o tunu, i se whea ngainga ua mai a whaamautu i le vao malo e lua. I le tau whaai ui uai o le teimi ngā lulue lo tātou tunuu, o nisi o vaenga o fō mai mai seina, sāmbala ngātu i la tau lo tātou motu o savai ma whai aise ngā luenga visoa swani, i le vai leo ngā sengase ma le lau tere o lea tunuu i lea motu, e peo na sā wha mautu i lea ngā luenga i le whale mai i sā taua, i le tū mālo vai singano lua. O le sui whai pule foi o le tū mālo ma le minstala sui fua mālo loina, na ia wha whetaya lea ngā luenga fō mai mai seina, wa va ai fu ai o tātou tangata i le tu o sala fai. Le tātou i tūmalo ia o awanoa mātango fie. O awanoa le au maua. Ai mai se lava ia leo o mai o le mamalu i specialist. Ia po e o iai to mai whapitoa. O le tīma fo mai seina e valu fo mai. Ia halo o tai ia mai le lato ampasa. Ia manga lua fo i fa moe moe